Ijalo nje ke Bingelela siphethe ngentokazi la umntaka Mthalane. Sawubona wentombi. Kunjani makhathakhatha? Khona kuhamba kahle kodwa? Ngihamba kahle kakhulu. Sethula Bingelela abalaleli ngane wethu. Ake ngibingelele lana kumlaleli wokhozi FM bese ngibonga kakhulu kuwe lapha Bingelela kanye naye lana. Umakatazi idudla ngoba edla idolo kanti igama lami kuZamaweza uZulu Glama intokazi yaKaMthalane. Phansi emabovini kwaJikjik olusuku lunye isigodi lapho engiphuma khona abanye bathi kusefaye isoka leshimaneke leli. Ehene. Ake ngihambeke lapha bakithi sibhekalana ezisegudwini kanti ake sisho kahle lana kuthiwa kuyathokozisa kahle kahle ukubona abaculi bakithi abasebancane lana endimeni yomculo kaMaskandi ubabona mangabe bethola laphana itifiketi ezibizwa ngokuthi ama verification certificate laphana from URISA icompany enkulu kakhulu ke laphana ke ebhekelele wona ke laphana umculo wamaciko akithi lana eNingizimu Afrika mangabe ngizobheka kakhulu ke lapha yana ke sizobona ke laphana ukuthi uSmonaf uke wayitholela laphana igold certificate ngaphansi kwealbum laphana ebizwa ngokuthi gciba ibhiga ngaphansi ke laphana kwengoma esihloko sithi njena iphakade lami kanti laphana inkosi yamagcokama nayo futhi iphinde yenza khona okufanayo etholela laphana ke igold certificate ngama-album amabili kwi-album ayikhipha ngo-2021 esihloko sayo sithi nje Ride or Die kanye ayikhipha ngo-2020 Ride or Die nenye futhi ayikhipha laphana ngo-2022 laphana ethi Home Alone bese kuzoba khona-ke enye into futhi laphana yenze unto encane insizwa laphana phansi eshana yena-ke uyitholele laphana i-double platinum ngaphansi kwe-album ethi nje isivulwe yonke kanti masibheka abakhiphayo-ke lana ziyakhipha-ke iy'nsizwa laphana uyakhipha laphana umgqilazi wedixa naye uzobe ekhipha njengekudala isihloko se-album yakhe ithi Crush Yami kanti laphana nensizwa laphana eMnambithi iyakhipha laphana bathi umafika izolo uzobe ekhiphile nayona laphana isihloko se-album yakhe yona-ke sithi lena ngathi nguye kanti laphana mabengaphosisi uyakhipha laphana umzukulu kaShafuza naye ukhipha laphana mhla ka-7 June kuzobe kungoLwesihlanu-ke laphana izobe ikhipha khona insizwa kanti-ke la kunento esiyesibuke-ke emakhathakhatha eke yenzeke lana uthola ukuthi iciko liyaziwa kwaziwa ingoma kodwa lona laziwa kwaziwa iphimbo nje kuphela sibe sesihamba-ke laphana sayobheka lana-ke intokazi ngoba phela kunezinto ezenziwa yintokazi laphana ey'ngomeni zamaciko ingoma ivele ibe mnandi nje ishaya imiliyoni sibe sesikhuluma laphana-ke nentokazi uMagumede wabe sesitshela ukuthi kahle kahle yena ungubani.